I ove godine, kao i stotinama godina unazad, u Medviđu je svečano proslavljeno rođenje Isusovo. U crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije svečanost je predvodio don Rudi Juras, koji je vjernicima zaželio sretan Božić uz mnogo ljubavi i blagoslova u njihovim domovima. Orkanska bura nije spriječila veći broj vjernika da dođe na svetu misu i uveliča ovaj najveći kršćanski blagdan. Kako je bilo, pogledajte u nastavku. U Medviđoj nije zaboravljen ni tradicionalni unos badnjaka u kuću. Kako se to još uvijek tradicionalno obavlja, pokazao nam je župljanin Ive Pilipović. Hvala Nišuš. Vas da bude. Dobro nam došla badnja večer. I Bog da. Dobro nam došla Božić. I Bog da. Sveti Stipan. I Bog da. Sveti Ivan. I Bog da. Mlado lito. I Bog da. Da narodilo novo žito. I Bog da. Klas koliko pas. I Bog da. Snop koliko pop. I Bog da. Evo sad ću ja njega priložiti. I Bog da priloži njega. Da vidimo hoće li gori. Mama, da ulazim. Unutra, ide tamo. Sad neka gori. Hvala ti Bože. Evo. I sada ovo samo se priloži još pribadnjak. Ovo je badnjak, a ovo je pribadnjak. I što se drugi dan radi s tim? Što I on ostane? mora prigoriti do sutra ujutro. Da bi se s nje zapalila svića. E. Od badnjaka.